Allahu subhanahu wa ta'ala siz menen bizden uşul Madinada kança möhnet kalgan bolsak, uşul vakıtlarda barıza te ömürüzün ayağına çeyin faydalı kılıp jana uşunun jakşılıktарыны özüzün urpakka ulangan bir juguştuu kılıp koygan bolsun. Alar da siz menen biz siyatуу kelip uşul sүйүктүү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nurlu olgan Medina şahrına kelip siz biz siyatуу Peygamberimizge tikiley janında turup, betmаңдай turup, salamdaşıp, amandашıp, şefaat surap, uşul Ravza-i Şerif Mutahharaga kirip, namaz okup, jana uşul jerdegi tarihi okuyalardı үйрөнүp, örnek alıp, үлgü alıp, te kıyamet gününe geçen urpaktarına uşul jakşılıkты ulap бере турган, jakşılıktын bulagı jana başatlı bolууну жараткан siz менен bizge насip etкен болсун. Mına biz Kudayım buyursa Madina'dan kaytkanda uşunday bir kusa menen uşunday bir öksük bolup kaytışımız gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den janынан uşunday жөн эле оңой эле кетип калыш siz menen biz үчүн өтө bir оор жана уят жана bir осол иш. Ошончолук алыс жерден келдик. Эгер балаңыз 10 жыл, 20 жыл келбей жүрүп үйүңүзгө келип туруп, 10 күндөн кийин оңой эле ушундай эле тетир карап кетип кала турган болсо, кандай катуу тиет сизге? Кандай катуу батат? Ал сезилет сизге. Балаңыздын бир кыңырылбай кетип калгандыгы. Сүйүктүү Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге ата энебизден дагы 70 эсе мээримдүү, ырайымдуу. Биздин бардык сезимдерибиz, жүргөн турган урмат сыйыбыз, адеп ахлактарыбыз Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e açık aykın amaldarыбыз саар кеч көрсөтүлүп турат. Периштелер алып келип турат, паландай паланчы уулун паланчы ümmetin паландай амал жасады деп. Салих амал жасасаң, сүйүктүү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жүзү кубанып сүйүнөт экен. Эгер сүннетине каршы жашап, Kuday Teala'ga karşı çıkıp yaşayan bolsan, Peygamber sizden şunday renciyet eken. Bir günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında Umar radıyallahu anh'u biraz katırak söz tiyetiren kılıp, Peygamber sizden betinde kızıldıklarını görüp durup, açıyorsun baykat durup, darı Allah Teala'dan munday dep söyledi. A'udhu billahi min gazabillahi ve min gazabi rasulihi. Allah Teala'nın açıyorsundan saktı surayımın. Sүйүктүү Peygamberдің açusundan saktı surayım ya Allah'ım.